Umugoroba mwiza kuri mwese mukomeje gukurikirana gahunda zitandukanye za Goodrich TV n'umwanya makuru mu Kinyarwanda akaba ari amakuru mugiye kwezwa nanjye Latifa Umutesi n'amakuru hagiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Kuri uyu wa gatanu tariki 24 Ugushyingo umwaka wa 2023 Somalia yabaye umunyamuryango mushya wa Afrika y'Iburasirazuba u Rwanda rwayihaye ikaze. Naho mu yandi makuru twabateguriye kuri uno mugoroba inteko rusange yemeje itegeko rigenga amakuru y'abagenzi mbere yo kwinjira cyangwa gusohoka mu Rwanda n'aya madosiye yabo mu rwego rwo gukumira kure abanyabyaha bumva ko bahungira mu Rwanda bavuye mu mahanga. No mu makuru twabateguriye kuvugwa hanze y'u Rwanda mu Burundi umubare w'abagabo bahohoterwa n'abagore wazamutse hejuru aho raporo y'umuryango igaragaza ko abagabo 40 biyahuye kuva mu mwaka wa 2021. Bahaye ikaze muri amakuru twabateguriye ku buryo burambuye kuri uyu wa gatanu tariki 24 Ugushyingo umwaka wa 2023 Somalia yabaye umunyamuryango mushya wa Afrika y'Iburasirazuba u Rwanda rukayiha ikaze. Ubusabe bwemewe mu nama yahuje abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango yigaga cyane uko Somalia yakwemezwa ndetse n'umutekano wa Kongo. Ni inama yarimo Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, wa Kenya William Ruto, wo mu Burundi Evariste Ndayishimiye warusanzwe uyoboye uyu muryango, Dr. Edouard Ngirente uhagarariye Perezida Paul Kagame, Jean Pierre Bemba Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo wa Kongo waruhagarariye Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Salva Kiir wa Sudani y'Epfo. Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr. Edouard Ngirente mu bitabiriye iyi nama mu ijambo yagejeje ku bari bayitabiriye yijeje ubufatanye Perezida Salva Kiir ugiye kuyobora East African Community asimbuye Ndayishimiye Evariste, aho yagize ati Repubulika y'u Rwanda twiyemeje gukomeza gushyigikira ndetse no gukorana n'umuyobozi mu gihe cy'imyaka 10 y'ubuyobozi bushya bwa Afrika y'Iburasirazuba. U Rwanda kandi rurashimira abayobozi b'abakuru b'ibihugu bagize Afrika y'Iburasirazuba imbaraga bakomeje gushyira mu guharanira amahoro n'umutekano by'akarere. Dr. Edouard Ngirente yanakomeje avuga ko u Rwanda rwizeye ko ubu bufatanye buzakomeza kubaho mu bagize uyu muryango mu bijyanye no kubaka ibikorwa remezo muri Afrika y'Iburasirazuba maze yizeza ubufatanye, aho yagize ati u Rwanda twiyemeje gukorana n'umuyobozi mushya wa Afrika y'Iburasirazuba muri iki kibazo cyo kubaka ibikorwa remezo. Afrika y'Iburasirazuba yari isanzwe igizwe n'ibihugu nka Uganda, Tanzania, Burundi, Kenya, Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Sudani y'Epfo. Imwe mu myanzuro yafatiwe muri iyi nama nuko mu rwego rwo gushaka amahoro arambye mu karere no muri Kongo hari inama itegurwa hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'amatariki y'umunani Ukuboza umwaka wa 2023 ikazanzura ingabo zizoherezwayo. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye twerekeje reka tujye mu nteko ishinga amategeko aho inteko rusange yemeje itegeko rigenga amakuru y'abagenzi mbere yo kwinjira cyangwa se gusohoka mu gihugu bitewe nuko ndetse no kureba amadosiye yabo mu rwego rwo gukumira kure abanyabyaha bumva ko bahungira mu Rwanda bavuye mu mahanga. Reka tubyumve ku buryo burambuye na Nicole Nyirwahanuzi. Inteko rusange y'umutwe w'abadepite yemeje itegeko rigenga amakuru y'abagenzi mbere yo kwinjira cyangwa se gusohoka mu Rwanda n'aya madosiye yabo mu rwego rwo gukumirira kure abanyabyaha bumva ko bahungira mu Rwanda bavuye mu mahanga. Umushinga w'itegeko rigenga amakuru y'abagenzi mbere yo kwinjira cyangwa gusohoka mu Rwanda n'aya madosiye yabo ndetse n'ingingo ziryunganira wari wagejejwe mu mutwe w'abadepite na guverinoma maze komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'umutekano itangira kuwusuzuma mu kuwukorera ubugororangingo muri Nzeri uyu mwaka. Minisitiri muri Presidence Uwizeye Judith wari uhagarariye guverinoma muri iyi nteko rusange yagaragarije abadepite ko iri tegeko ritanga umucyo ku bagenzi bashaka kwinjira ndetse no gusohoka mu Rwanda nk'igihugu cyiyemeje gufungurira imiryango abifuza kugisura ndetse no kugikoreramo ibikorwa byabo haba ari leta ndetse n'umugenzi ngo bazungukira byinshi muri iri tegeko. Komisiyo yasesenguye umushinga w'itegeko irizeza ko nta gutinda kubona ibyangombwa kuzabaho kubinjira cyangwa se basohoka mu Rwanda kuko aya makuru azajya kusanywa hifashishijwe ikoranabuhanga. Ibyuho byari mu itegeko rigiye kuvugururwa harimo ko amakuru y'uwifuzaga kuza cyangwa gusohoka mu Rwanda yajyaga amenyekana ageze ku kibuga cy'indege. Hari kandi n'igihe byabaga ngombwa ko ugaragaye ko afite amakuru akemangwa yatinzaga urugendo naho uwamaze kugera hanze indege yamutwaye ikamugarura mu Rwanda. Nicole Nyirwahanuzi, Goodrich TV.
Nicole harakoze cyane. Twerekeje mu makuru ajyanye n'ubukungu. Minisitiri w'Ibidukikije Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc yatangaje ko hari byinshi byagezweho mu kubungabunga ibidukikije mu Rwanda, nubwo hakiri urugendo bitewe nuko kubibungabunga ari ikintu kiba kitoroshye. Ibi yabigarutseho ku mugoroba wo kuri uyu wa kane tariki ya 23 Gushyingo, ubwo hizizwaga isabukuru y'imyaka 10 ikigega cy'igihugu cyo gutera inkunga imishinga yo kubungabunga ibidukikije kimaze kigira uruhare mu guteza imbere imishinga igamije kubungabunga ibidukikije. Reka tubyumve ku buryo burambuye. Minisitiri w'Ibidukikije Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc yatangaje ko hari byinshi byagezweho mu kubungabunga ibidukikije mu Rwanda, nubwo hakiri urugendo bitewe nuko kubibungabunga atari ikintu cyahita kirangira. Mu butumwa Minisitiri Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc yatanze ku mugoroba wo kuri uyu wa kane tariki ya 23 Gushyingo, ubwo hizihizwaga isabukuru y'imyaka 10 ikigega cy'igihugu cyo gutera inkunga imishinga yo kubungabunga ibidukikije kimaze kigira uruhare mu guteza imbere imishinga igamije kubungabunga ibidukikije. Yakomeje ashimira ikigega cy'igihugu gitera inkunga imishinga yo kubungabunga ibidukikije fonerwa intambwe imaze guterwa. Yanatanze urugero rw'umudugudu wa Kaniga wubatswe hagamijwe kurengera ibidukikije, aho yabibukije ko byatumye abagerejweho ibyo bikorwa remezo ubu babayeho batekanye kuko bakwahashyira ubuzima bwabo mu kaga. Mukarwego Alphonsine mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Kaniga mu kagari ka Murindi mu mudugudu wa Runyinya yatangarije imvugo icyo dukesha inkuru ko umushinga wa Green Gicumbi wafashije kubungabunga ibidukikije, umusaruro wabo ukaba wariyongereye. Umuyobozi w'ikigega cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije Teddy Mugabo yagarutse ku ntambwe imaze guterwa binyuze mu bikorwa icyo kigega kimaze gushora mu mishinga yo kubungabunga ibidukikije kuri ubu bizihiza imyaka 10. Fonerwa yatangiye mu mwaka wa 2012 aho yagize uruhare runini mu guteza imbere gahunda y'ibikorwa byo kubungabunga ibidukikije mu guhangana n'imihindagurikire y'ibihe kimwe no guteza imbere ejo hazaza heza. U Rwanda rufite intego yo kuba rwaragabanyije ingano y'ibyuka bihumanya ikirere ku kigero cya 38% mu mwaka wa 2030. Miliyari 11 z'amadolari y'Amerika agizwe na miliyari 5 na miliyoni z'amadolari yo gukumira na miliyari 5 na miliyoni 3 z'amadolari yo kurwanya imihindagurikire y'ibihe. Mu myaka 10 ishize ikigega cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije cyageze ku bikorwa by'ingenzi birimo gukusanya miliyoni 274 z'amadolari y'Amerika yo gushora mu mishinga 46 ituma haba hatoshye. Aha hakaba hazazirikanwa ko Kigali ari umujyi utoshye wa mbere muri Afurika, gushyiraho ikigo cya mbere cyo gucunga imyanda mu Rwanda, gushimangira imibereho ndetse no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe by'abaturage bo mu karere ka Gicumbi ndetse no mu bindi bice by'igihugu, guhanga imirimo irenga 172 ku Banyarwanda mu bice bitandukanye, hazasurwa amashyamba, kugezwaho amazi n'uburyo bwiza bwo kuyafata, imicungire y'imitungo ndetse n'ibindi. Ikigo cy'igihugu gitera inkunga imishinga yo kubungabunga ibidukikije fonerwa kimaze gukoresha hafi miliyari 1 z'amadolari y'Amerika. Latifa Umutesi, Goodrich TV. Ikaze muri Star Professional College. Duherereye mu mujyi wa Kigali mu nyubako yitwa Mateus House iri inyuma yo kwa Makuza muri etaje ya 3 ahakorera Goodrich Business Group. Dutanga certificate mu mezi 3 na diploma mu mezi 6 mu masomo akurikira: Filming and TV Production diploma mu mezi 6, Camera Operation and Video Editing mu mezi 3, TV Broadcasting and Control Room Techniques mu mezi 3, Graphic Design and Software Development mu mezi 3. Dutanga kandi amasomo yandi akurikira: Complementary Therapy Diploma y'amezi 6, Massage Therapy mu mezi 3, Fitness and Gym Instructions mu mezi 3, Hydrotherapy and Sauna mu mezi 3. Dukora n'ikigo High-Tech London International Therapeutics Examination Council mu gutegura amasomo ndetse n'ibizamini bituma impamyabumenyi tuguhigira agaciro ku isi yose ndetse bikakorohera no guhita ubona akazi. Ababoneka muri weekend namwe twabatekerejeho. Kwiyandikisha byaratangiye kandi imyanya n'imbarwa. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 30 27 73 cyangwa 0788 30 0456 tukaguha link yo kwiyandikisha online, cyangwa ugasura urubuga rwacu wa eshatu goodrichbusinessgroup.com
ugakanda handitse Star Profession College. Ubumenyi ngiro, imbarutso zo gukabya inzozi zawe. We believe education is a right, not a privilege. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Empowering students around the world to access the best education is our passion at Applied Board. Mega Global Rings is accredited international recruitment service providers for Applied Board since November 2023. Our partners and students are the heart of everything we do, and we are committed to enabling your success. Dear Africans, we can connect you to the best school in Canada, USA, and Europe. Also, scholarships are available. Since 2015, we help over 400,000 students from more than 125 countries around the world pursue the dream of study abroad, build new careers, and become who they aspire to be. From 2024, we want to be helping more than 10,000 African students to get the best school abroad. Join us. Dukomeze n'andi makuru twabateguriye katwerekeze mu karere ka Musanze aho muri uyu mujyi ndetse n'inkengero zabo hari kubarirwa amabereshi 6 ni mu gihe abayatuyemo bavuga ko basigaye inyuma kuko ari cyo gice kigize uno mujyi kitarageramo kaburimbi. Ibi akaba ari byo baheraho basaba ubuyobozi kubakira imihanda irimo kaburimbo kubera ko bagenda basayura ibyondo. Turacyari kumwe na Nicole Nyirabahanuzi. Abaturage batuye mu karere ka Musanze ahazwi nko mu Ibereshi barasaba ko bakorerwa umuhanda bagahabwa kaburimbo kuko kutagira umuhanda mwiza bidindiza iterambere ryabo. Umujyi wa Musanze kugeza ubu mu nkengero zawo mu masiba anyuranye hakozwe imihanda kugera kuri 90%, ariko abatuye mu gice cyiswe Amabereshi mu kagari ka Cyabararikaho baracyagenda bivuruguta mu byondo ndetse bisekura mu mabuye n'ibinogo. Umujyi wa Musanze n'inkengero zawo habarirwa amabereshi 6, abayatuyemo rero bakaba bavuga ko basigaye inyuma kuko ari cyo gice cy'umujyi kitaragira kaburimbo. Aha niho bahera basaba ubuyobozi kubakira imihanda irimo kaburimbo kubera ko bagenda basayura ibyondo. Witwa Muhammadu Dushime numwe mu batuye mu Ibereshi rya mbere avuga ko babangamiwe n'ibizenga bibi imbere y'inzu zabo ndetse n'ibigo by'amashuri. Ni mu gihe kandi bamwe mu banyeshuri bo mu rwunge rw'amashuri rwa Muhoza ya mbere bavuga ko kwambuka bajya mu kigo biba ari ingorane kuko kugeza ubu ibizenga bikaze biri imbere y'ishuri ryabo. Mwambutsa Fideli numwe mu banyeshuri yabwiye Imvaho Nshya dukesha inkuru ko hari ubwo bakuramo inkweto bagakaraba bageze mu kigo. Naho witwa Mutesi Kabanyana Ejidi yavuze ko kuba ngo kiriya gice nta mihanda kigira kubera ko Musanze ngo igenda icanira imihanda myinshi ngo ibisambo byihindiye mu mabereshi byitwikiriye ijoro. Yatanze urugero rw'ahitwa muri Susa, Kabaya ndetse na Muhe habaga ibisambo byitwikiraga ijoro, ariko kuko bashyizwemo kaburimbo hagashyirwa n'amatara yo ku mihanda kugeza ubu ibisambo byihindiye mu mabereshi kubera umwijima. Akaba avuga ko rero iyi mihanda bayibonye nabo bwaba uburyo bworoshye bwo gucunga umutekano. Ni mu gihe umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Musanze Bizimana Hamisi yavuze ko mu minsi iri imbere nabo ibikorwa byo kubakira imihanda ya kaburimbo bizaba byatangiye. Iki gice cy'amabereshi cyakomeje kwitwa gutyo kubera ko ngo igihe ababirigi bageraga muri uyu mujyi wa Musanze ariho bakambitse maze bahita Camp Belge mu rurimi rw'igifaransa, nuko rero izina ryagiye rikura bihinduka mu mabereshi. Nicole Nyirabahanuzi, Goodrich TV. Nicole arakoze cyane. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye. Ikigo kimenyerewe gutwara abagenzi mu buryo bwifashishijwe mu ikoranabuhanga ndetse bisi zinakoresha amashanyarazi Basgo cyatangaje ko bisi zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange zamaze kugera mu Rwanda ndetse kandi n'abashoferi bazazitwara bakaba nabo barabonetse. Reka tubyumve ku buryo burambuye. Ikigo kimenyerewe mu gutwara abagenzi yifashishijwe bisi zikoresha amashanyarazi Basgo cyatangaje ko bisi zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange zamaze kugera mu Rwanda ndetse ko n'abashoferi bahari.
Hari hashize iminsi mike iki kigo gitangaje ko bisi zikoresha amashanyarazi zizatwara abagenzi mu buryo bwa rusange mu mujyi wa Kigali zari zigeze muri Afurika y'Uburasirazuba aho hari hasigaye kunoza imirimo ya nyuma ngo zigezwe ku butaka bw'u Rwanda. Mu butumwa bwo kwizihiza imyaka 10 ishize hashinzwe ikigega cy'igihugu cy'ibidukikije fonerwa gitera inkunga imishinga yo kubungabunga ibidukikije no kurwanya imihindagurikire y'ibihe. Basgo yatangaje ko bishimiye iyi sabukuru ariko bikanahuzwa no kumurika bisi zikoresha amashanyarazi zagejejwe mu Rwanda. Iki kigo kibinyujije ku rukuta rwa X banditse bati dushimishijwe cyane n'isabukuru y'imyaka 10 ya fonerwa tumurika bisi zizifashishwa mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange zikoresha umuriro w'amashanyarazi 100%. Tunejejwe no kwifatanya namwe mu kubaka iterambere rirambye mu Rwanda hose. Kwa 20 Ugushyingo umwaka wa 2023 Basgo Rwanda yatangaje ko bamaze guhugura icyiciro cya mbere cy'abashoferi bazatwara izi bisi aho bigishijwe uburyo bwiza bwo gutwara izi bisi. Ni mu gihe amakuru ahari ari uko izi bisi zageze mu Rwanda tariki ya 17 Ugushyingo. Muri Nyakanga uyu mwaka nibwo Basgo ifite icyicaro muri Kenya yinjiye ku isoko ry'u Rwanda ndetse binatangazwa ko imodoka zayo za mbere zizakoreshwa mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange mu mujyi wa Kigali guhera mu Kwakira umwaka wa 2023. Ubusanzwe iki kigo giha ibindi bigo bitwara abagenzi bisi zikoresha amashanyarazi hanyuma zikazajya zikodeshwa mu buryo bwishyurwa ku birometero imodoka yagenzwe buzwi nka pay as you drive. Ni gahunda yagizweho nyuma y'uko iki kigo cyagejeje bwa mbere bisi zikoresha amashanyarazi muri Kenya gifunguye ishami mu Rwanda ndetse kandi kikanagirana amasezerano na AC Mobility ifasha abagenzi kwishyura ingendo hakoreshejwe ikoranabuhanga rya Tap and Go. Basgo igaragaza ko nyuma yo kugerageza imodoka z'amashanyarazi mu mihanda ya Kigali izakurikizaho guha ibigo bitwara abantu ku buryo bwa rusange izo modoka bikazikoresha mu mirimo yabyo ya buri munsi. Iki kigo kandi kigaragaza ko ku ikubitiro iyo gahunda izatangirana na sosiyete zitwara abagenzi zirimo Kigali Bus Service, Royal ndetse na Volcano, kigamya ko kizafasha ibyo bigo kubona za station izo modoka zizajya zishyirirwamo umuriro ndetse no gukora izo bisi mu gihe zangiritse. Basgo yashinzwe mu mwaka wa 2021 aho yahise igeze izi bisi muri Nairobi z'amashanyarazi. U Rwanda akaba ari rwo rwahise ruba igihugu cya kabiri Basgo igejejemo ibikorwa byayo. Si ibyo gusa kandi Basgo muri Nairobi ho ibikorwa birakataje kuko yamaze gushyiraho n'uburyo bufasha umugenzi kwishyura mbere umwanya aza kwicaramo mu modoka buzwi nka Journey App. Latifa Umutesi, Goodrich TV. Ubuzima bufite agaciro karuta ka zahabu. Byakumara iki gutunga magana ukabura amagara mazima? Ikaze muri Goodrich Life Care. Turasuzuma physical assessment, tukanavura indwara zitandukanye dukoresheje imashini zikangura ibice by'umubiri byasinziriye, fitness machines, imashini zisohora imyanda zigatwika ibinure na cholesterol bidakenewe, hydrotherapy operation machine, reflexology na massage bikangura imyakura bigafasha imitsi, amagufa n'ingingo, ndetse n'imirire myiza, food supplements and human health foods ku bana ndetse n'abakuru. Tubafitiye kandi aerobics, sauna, aromatherapy ndetse na relaxation massage. Duherereye mu mujyi wa Kigali rwagati muri Mateus House etage ya 3 inyuma yo kwa Makuza. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 30 27 73 cyangwa 0788 30 77 94 na 0788 30 04 56. Mega Travel and Tourist Limited igisubizo kubifuza kujya i Burayi, Canada ndetse no muri Amerika. Duza abacuruzi n'inganda, abifuza gutembera ndetse n'abifuza gutegura ibitaramo i Burayi, Canada na Amerika, abo bose turabafasha. Kubifuza kwiga ni karibu kuko Mega yamaze guhabwa ibyangombwa byose byo kuba International Student Recruitment Center. Hari short courses, diplomas, bachelors, masters na PhD mu mashami yose mwifuza. Tubafitiye kandi na scholarship muri Canada, Europe ndetse no muri USA. Tubafasha gushaka visa zaba iz'igihe gito ndetse n'iz'igihe kirekire. Tubafasha kandi kubona amatike y'indege ndetse n'amahotel. Vuba kandi tuzatanya no kubafasha kubona akazi n'ibyangombwa byo gukorera i Burayi ndetse no muri Canada.
ku bari mu Rwanda, Igoma ndetse na Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mutugane tubafashe gukabya inzozi zanyu. Dukorera mu mujyi wa Kigali muri Mateus House muri etage ya 3 ahakorera Goodrich Business Group inyuma yo kwa Makuza. Wanaduhamagara kandi kuri izi nimero 0788317622 cyangwa se ugasura website yacu wa3.megaglobalink.com. Abaciye akenge bahamya ko turi mu kinyejana cy'ibitangaza gusa. Kuva ku ikoranabuhanga n'iby'ubuhanga buharaze biboneye ijisho nk'inzu z'imiturirwa, zaba izijabirye izifutamye n'izisirimutse mu bugeni bucanzemo n'ibirabagirana, maze aho ukandagije ikirenge hose ku mapave y'imideli iconze ukwayo kumerwa unemeza ko icyo kimenyetso simusiga gihamya ko mu myaka 15 Star Exterior Innovation imaze ibayeho yakoze ibitangaza mu kurimbisha hirambitse ibiganza hose. Iyi yagiye kure mu gukora no kurimbisha amapave y'ubudasa, ibyo kuyasasa gukora no kugurisha inzugi zisirimutse, kurimbisha amazu no gufindafinda ubusitani burangaza buteye imboni bose. Niwo muhamagaro wa 5 Star Exterior Innovation muri isi y'abantu batangaje. Ikindi gitangaje kuri 5 Star Exterior Innovation ni uko iyo baguhaye amapave akameneka utarayakoresha ku kanya bagukorera igitangaza cyo kuguha yandi y'ubu. Dukorera mu Rwanda no mu Burundi. Mu Rwanda wadusanga Kimironko ku muhanda wa Controle Technique, mu Burundi ukadusanga Bujumbura Sanike hafi ya Savonor. Ushaka ko tugusira utavuye aho uri waduhamagara kuri 0785566044 cyangwa 0787723056. Banyarwanda, banyarwandakazi, namwe batura Rwanda, nimvuga impamba y'ubusirimu mu myambarire, ujye wumva Easy Buy Shop. Iri ni iduka rimaze kwandika izina mu kwambika abari n'abategarugori ndetse n'abagabo. Tubafitiye imyenda myiza y'abakobwa ndetse n'abadamu. Wahasanga amakanzu meza, amapantaro, imipira, amashati, kostime, inkweto z'ubwoko bwose ndetse n'ibindi byinshi bijyanye n'imyambarire. Easy Buy Shop dukorera mu nyubako ya Kigali City Tower, umuryango nimero 2. Wadusanga kandi no kwa Makuza Peace Plaza muri etage ya 3, umuryango nimero 4. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0782531357. Ushobora kandi kudusanga ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram ni Easy Buy Shop Kigali, naho kuri Facebook ni Easy Buy Shop. Ambara neza uberwe hamwe na Easy Buy Shop. Nongeye kubahereza ikaze muri amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba. Twerekeje amakuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda, aho duhereye mu Burundi. Raporo y'abagabo cyangwa se umubare w'abagabo bakorerwa ihohoterwa n'abagore wakomeje kuzamuka. Ibi bikaba byaratangarijwe muri raporo y'umuryango, aho yagaragaje ko abagabo bagera kuri 40 biyahuye kuva mu mwaka wa 2021 kubera ibibazo bikomoka ku ihohoterwa bakorerwa n'abagore bashakanye. Ni byinshi biri kuvugwa hanze y'u Rwanda, reka tubyumve ku buryo burambuye na Lewonse Twizera. Tubahaye ikaze mu makuru avugwa mu mahanga. Tujye guhera mu Burundi. Mu Burundi umubare w'abagabo bahohoterwa n'abagore waratumbagiye. Raporo y'umuryango Homme en Détresse ugaragaza ko abagabo 40 biyahuye kuva mu mwaka wa 2021 kubera ibibazo bikomoka ku ihohoterwa bakorerwa n'abagore bashakanye. Intara ya Kayanza niza mu mubare munini, aho abagabo biyahuye bagera kuri 18. Umuryango Homme en Détresse ukaba wanatangaje ko kuva kwakira 2021 kugeza mu Gushyingo mu 2023 wakiriye abagabo 334 bawugannye bavuga ko bafite ikibazo cyo guhohoterwa n'abagore bashakanye. Uyu muryango uvuga ko abagabo 72 bafashijwe bari bafite ibibazo byo gozwa ku nkeke, abandi 143 bakaba baragize ihohoterwa rishingiye ku mutungo. Abakubiswe bikomeye bagera kuri 37, naho abahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina 72. Iyi raporo igaragaza kandi ko hari abagabo 12 bakubiswe ku buryo bukomeye bagakubitwa n'abo bashakanye kugeza ubwo bajyanywe kwa muganga. Gusa hari abagabo 40 bahisemo guceceka, ntibagira n'umwe babibwira ngo babwire ibyababayeho, ahubwo ngo bahitamo kwiyahura. Hari inzobere mu byerekeye imibanire zivuga ko ubwiyongere bw'umubare w'abiyahura bufitanye isano n'imico y'Ikirundi, ivuga ko iyo umugabo atoboye akavuga ko akubitwa abakoze ishyano. Umuyobozi w'uyu muryango Boniface Nduwimana yavuze ko ababajwe no kubona ubuyobozi mu nzego za leta n'abashinzwe ubutabera badakurikirana ngo bamenye ko hari abagabo bahohoterwa. Yasabye leta ko
yashyira mu mategeko y'igihugu abagabo bashobora gukorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bityo bakajya batinyuka bakabigaragaza. Imibare ya Minisiteri ifite uburenganzira bwa muntu mu nshingano mu Burundi igaragaza ko kuva mu mwaka wa 2021 abantu 12,926 bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, barimo abagabo bagera ku 2,372. Omande Terres ikaba igaragaza ko hakwiye gushyirwaho imbaraga, agashyirwaho n'ikigega gifasha abagabo bahohoterwa kugira ngo bajye babona ibyo bakeneye. Amakuru avugwa mu mahanga reka tuyakomereze muri Chad. Abantu basaga miliyoni 2 bugarijwe n'ikibazo cy'inzara muri Chad, akaba ari umubare munini w'abana bato bafite ikibazo cy'imirire mibi kubera kutabona indyo yuzuye, aho impunzi nyinshi ziri muri icyo gihugu bivugwa ko ziri mu byongera icyo kibazo cy'ibura ry'ibiribwa. Igitangazamakuru cya African News cyatangaje ko ikibazo cy'impunzi nyinshi muri Chad cyatejwe n'intambara muri Sudani ndetse n'ubu gikomeje gutuma abanyasudani babarirwa mu bihumbi bambuka umupaka w'igihugu cyabo bajya muri Chad. Chad icumbikiye impunzi zigera muri miliyoni 1. Ibyo bikaba bituma icyo gihugu kiba mu bihugu bya mbere bicumbikiye impunzi nyinshi ku mugabane wa Afurika. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM rivuga ko rifite gahunda yo gufasha abantu bagera kuri miliyoni 2,085 muri Chad. Mu bazafashwa harimo izo mpunzi zahungiye muri icyo gihugu, gusa abanyacadi benshi bakaba bayeho mu buzima bugoye kubera ibibazo bitandukanye biterwa n'imihindagurikire y'ikirere, ibiza ndetse n'ibindi. Amakuru avugwa mu mahanga reka tuyakomereze ku ntambara ya Israel na Hamas. Nyuma y'ibyumweru bigera kuri 6 igisirikare cya Israel gihanganye n'umutwe wa Hamas wo muri Palestine, kuri wa gatanu hatangiye agahenge muri iyi ntambara nk'uko byari biteganijwe. Ako gahenge ni agahenge k'iminsi 4 ko guhagarika imirwano katangiye, aho Hamas yahaye Israel abaturage bayo 13 yari yarashimuse nk'intambwe ya mbere mu kugera ku biganiro biganisha ku mahoro. Byari biteganijwe ko kandi Hamas itanga abaturage ibinyujije mu Misiri, na Israel igatanga abanyapalestine 150 barimo abagore n'abana bafungiye muri iki gihugu nk'uko CGTN yabyanditse. Muri aka gahenge biteganijwe ko igisirikare cya Israel kiraba gihagaritse ibitero cyagabaga kuri Gaza, ndetse amakamyo yikoreye inkunga y'iby'ubutabazi nk'ibyo kurya n'imiti harimo n'ibikomoka kuri peteroli akaza kuba yemerewe kwinjira muri Gaza. Ambasade ya Palestine mu Misiri yavuze ko aka gahenge karibuze gufasha ifungurwa ry'inzira ya Rafa ihuza Misiri na Gaza kugira ngo abanyapalestine baheze mu gace ka Arish gaherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Misiri babone uko basubira iwabo. Ingabo za Palestine zatangaje ko nazo zamaje kubahiriza iyo minsi 4 y'agahenge, ariko ziburira Hamas ko ikosa rito yakora yo kurenga kure y'amasezerano bishobora gutuma Palestine ihura n'akaga gakomeye k'ibitero byo kwirwanaho biturutse muri Israel. Kugeza uyu munsi abagera ku 14,800 nibo bamaze kwicirwa muri Gaza nyuma yaho umutwe wa Hamas ugabiye ibitero muri Israel kwa karindwi kwa 2023 bigahitana abasaga 1,400 ndetse abandi banya-Israel barenga 200 bagashimutwa n'uyu mutwe wa Hamas. Amakuru avugwa mu mahanga reka tuyasoreze mu Bushinwa. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryasabye igihugu cy'Ubushinwa gutanga amakuru ndetse no gufata ingamba ku cyorezo cyibasira ibihaha cyadutse muri iki gihugu kuva mu kwezi k'Ukwakira, ubu kikaba kiri gukwirakwira mu bice byinshi kandi kikaba kitaramenyekana. Al Jazeera yanditse ko nubwo imibare y'abandura iki cyorezo itari yamenyekana, inzego zibishinzwe mu Bushinwa zivuga ko ibitaro byo mu murwa mukuru wa Beijing bigaragaza ko abarwayi bari kwiyongera by'umwihariko abana. Buri munsi bari kwakira abagera ku 1,200 bafite uburwayi butaramenyekana, ndetse hari naho ubushobozi bwo kwakira abarwayi bashya bwabaye bukeya. Hari kandi n'ubwiyongere buri hejuru mu banyeshuri bo muri Beijing, ku buryo hari n'ikigo cyahagaritse amasomo mu gihe cy'icyumweru, abana bakaba barasubiye mu rugo ndetse n'ababyeyi babo bakaba barasabwe kwitwararika. Ni amakuru ajyanye n'ibimenyetso by'indwara yari yatangazwa, ndetse inzego z'ubuzima zihangayikishijwe n'igihe cy'ubukonje Ubushinwa bwinjiyemo, kuko bakeka ko cyazagira uruhare mu kwiyongera kw'iyi ndwara, kuko ubukonje ubusanzwe bwongera bene izo ndwara z'ubuhumekero. Ubu bwiyongere budasanzwe bw'imibare y'abandura bwatumye OMS isaba Ubushinwa gutanga amakuru bwaba bufite ndetse n'ingamba zatuma ubwo bwandu bushya budakomeza kwiyongera. Mu minsi ishize Komisiyo ishinzwe ubuzima muri iki gihugu yari yatangaje ko indwara z'ubuhumekero muri rusange ziri kwiyongera, ndetse anatangira gushaka amakuru ajyanye n'iyi ndwara, gusa ntabwo haramenyekana imvano yayo. Uduce twibasiwe harimo umurwa mukuru wa Beijing ndetse no mu majyaruguru y'Ubushinwa mu mujyi wa Liaoning uherereye mu birometero 800 uvuye mu murwa mukuru. Lawonse Tuyizere, Goodrich TV.
Kwizere Leonce arakoze cyane n'imtuje ku misozo y'amakuru twe twabateguriye kuri no mugoroba. Nshimira na Landry niyo nizigyo dufashije ku buhanga bw'ibyuma mwabanye nanjye Latifa Umutesi bifurije gukomeza kunogerwa na gahunda zigitandukanye za Good Rush TV mugira umugoroba mwiza na weekend nziza Imana ibarinde.